Ay, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't keep up. Amasain Westlife House Shilawin Lawom Takin, Westlife House hi kumsang kan sakwa songkwa pasurya indin an niya. Ashilaw tan chuan, Irish boy wen an niya, Kovel Pumpuya Records million sumngat suang an shalthaya. Tin Yukia #1 din mun hau thei la som pali lai an nebuka, larvet vet thei takan ni. Tin an late po hi tu te po ina kan sakpui thei ani de ufeka, lanal tak thu chatak tak ani hloma. Tin an mel po mu anwam tlang boka, at sil tu chap zoi khapa, an hlangai thatu. An mani mo ringot pot hidang tok te an omvenual to bogani ma se kumsang ni som pani khan official takin an ben chu an titopa Westlife band member ti chu Shane, Brian, Nikki, Kian le Mark ti an ni ole tunchum chu an miwal chanchin lu chil thuk vak lovin ben ti top ani tak nuwa engtin nge an omzui tak an la larem an la hlotling zelem ti lampang soive thung ti ang Amasaber at chuan Shane Filan chungchang soila Shane Filan hi Westlife member zinga chuan azai tamber pol langsar berle larber tia soive ngat khania masia chuti line ben ti topani nuwa anuna she om chhober mai ome kumsang ni som pania Westlife hawinan tur nunong ber turan nei khania tur zo me chuan an vocalist ber mi te phei chuan leader anga an lo chwa hial Shane Filan chu ache boy zui ngal dera achan chu Westlife ti topani ma zan khan a company chu atla sithut mai ani ti chuan poisalama har satna na me lo ato pha ba anga pha ta leya Shane Filan hian million somni pathum chuang ba ani Shane Filan Company hi auna pane na andin ni Sheffield Developments ti ania abate arul theinan anupui fanau te na ansen na tur ata na abik liaw asaktir insu ashal nge ngai pha tin abate rulnan lathar le album thar ati swak ngal suk boka Westlife this ben changa kum khat em po aral ma in tiang zong hi abwai pui vekani han ngai to ve taula ben ti to bok company ta sethut bok chen na in shal ngai bok ba te rul nan hun rei lo te chung chau pek ni bok si chu wangin hun rei lo te chungin album siam to pa athil ton te hi anamai lo khop mai tam tak chuan bei dong to panga an chunga thil thleng te chu tor chhuak ngam lawin emo paltlang zo rin lo wangin ma ni nun na te po an la du hial mai theni Shane Filan po anupui fanaute chom tur nei ve box siania Irish the saninan komna phechuan khang kumli chung khachu kahun ton to zonga khir khan berania abul chang chanve kangai box sia engim mai kha katan chwa thim ngoi ni ti in soi hianani masi talen dik tak le chatak nei ni boka chu mangchang kain album te asyam zunga ala te chuan mi ngai na ta hlo phian boka vanei thlak takina album te po in shala an hlo phiana album pathum lai di chwaka hit lo om lo bokani athokrim boka abate po apele ngal vek theya tin anupuin apui ve na sa hle boka Shane Filan chuan ama awang chawin kading chuak le theni ti in soi hial bokani mase kumruk nuwa anupui po in sum chungchanga buaina atok velia anin puiton ve ani Shane Filan hi singer angin akal chunzom zela lanal tak te anei cheu to boka kumsang ni som pariata alati chwa beautiful in white pheka chu Asia rama alar hle a tin lathar te po ti chwa tum zel ani mere adotlia chuan Brian McFadden chungsang soi ve thungila group ben reng a hi chuan dis ben ani ma in group chwa san tu hi chuan lo om ve de zel ani mel entirnan Robbie Williams te Zayn Malik Camila Cabello te angchi te Brian McFadden po hi Westlife fans tinatu anivea tinatu hanti lema kumsang ni pathum khan group chwa sana fans teril ru atina hlea Westlife member an kim to lo tu chu thinrim po an tam hle ani Brian hian ben chwa san chu ama kal shana du zok wangania Westlife dis ben ani ma group chwa san tu om chun ani nge ani Westlife chwa san nuwa solo career neya anupui kari katona le afanu te kya nga hun tamzo ka mangboka mase tuna chuan Kerry le Brian te hi anin chen to ani solowi sanga alama saber surya chumi te ania UK #1 hau phange ngi a Australia rama alar zwal bi ka Australia's Got Talent 2010 a judge tour som te ani hiala tuna chuan UK le Ireland lama ain beng bel so to zoka zailam so san rin milar hawin elna da jam ti show a telvia zailam chu aril ruwa alang vak to ri lawani
Pathumna chuan Nicky Bryan ania Westlife atelve ma kha chuan semi professional footballer ani china bena atelve chu zong kha chuan azai mangai lova chuwangin fans te po anlung oilo fo chin reng bokani Nicky hi zai thiam lo chu ani mi alava ma se line toy te po ama saktir ani ve ngai manglova chuwangin mi makti po hlo hle ma si atan te chuan a hadam thlak leklin zoka ham chatna zong zong ane ve ve ka zel thawani tin Nicky hi amel chata wangin alar thei hle boka heart shaker tin alar wang lai tak kha chuan soi hlo ve china zai ngai lo po ni sia amel chatna ringot po hi alar pui ve hle ani Westlife band ti to bani nuwa career hlo tling tak aneya TV le radio presenter ni in Irish talent show Dancing with the Star ade po atel vea tin UNICEF lama ain mangna sa hle boka charity lam a war hle bokani Palina chuan Marcus Fihili niya Shane Filenti lawa chuan Marcus Mark tia Shadbok hi azai tamve pol takaniya Westlife a chuan masi Westlife dis ben ani nuwa shingnun chu ain thlak lok ani ber Kofidora te athok china tin creepy ven anti mai hi aneya chu khalchinin festival shanga Eitur Asiam Kuala Azwar Kwal Chin Bokani Marcus chuan anun man lai mek chunwa mati thu asoya ain chuan thu te asoibok mase fans makti alo hleni kumsani som panga khan album tlang zarvia zailama ain focus le de toa tour te nein Christmas la te Asiam Bokani Pangana chuan Kian Igenania Kian hi Westlife member ani lai kha chuan alar lo berti anti china ani po ni kiang chiani azai ve ngai manglavani mase ben ti to bani nuwa Shane Filenti lawa chuan alar berpol le hloting berpol ani ome kumsani song pathuma I am a celebrity get me out of here the reality show atela pakhatna ania wangin pois tam tak a hlo chuak chu boka alar pha lebok ti chuan Irish version jok the voice a presenter ti ani zui ngal boka kumsani song palia solo album ti chuak ve in UK at number 7 a hau thei boka tuna hian TV presenter na achel mek bokani kumsani som pariat October ni thum khan reunion an nei tur thuan puanga ma se member pali chau ani theidon ti an puanga Brian McFadden atel velawani kumsani som pakwa a Westlife member pali te chuan lathar anti chuaka Ed Sheeran ana choi om nge bokani an lathar chu a hit hle a tour ne ngalin the 20 tour ti ania Westlife 20 anniversary puala until ti ani album Spectrum ti unreleased nge November ni som panga kumsani som pakwa khan an reunion album hi chu chutia ti puiwak po antum shan lava mase album chuan shal a hlo ta jek sia an mani tak phei chuan Westlife minga dai len lo na turin le an fan setana an reunion album tlangzar ve mai mai ni an ti hiala mase an album chu album an tlangzar to zonga shal chak ber le shal tamber aron ni ta dai maya an larwang lai taka an album shal chat ber I point an shal chadai izok ti nani Tin Westlife hawin turan neidon ti an puan nu loka chiket su zor chwa ngalania darkar somli paria chungin chiket nuai li item dai an shal ngal boka chuta fans te norna anasat ema wangin rampona tur nei turin anin bua sai ngal chuka Southeast Asia lama turan nei masaberani tin an album Spectrum an lapani Better Man le Hello My Love te hi Ed Sheeran phwa ani nge so mai mi lo tur su Ed Sheeran hi Westlife fan ru ko tak ani ve china aminga isan mai te atho pui theile an album thara apui thei hi a in swang le bokani komsang ni somnia Westlife how hi tour nei turin an la in bua se mek zela masi COVID-19 bolwak vel wangin cancel ri ania UK tour nei mabagan ni boka an mahun su aeng chho zele tin an larin an ma ama ang bokin an hlotling le mek zela poisa po an la lut nem le to khop mai an ben hi dis ben to ma se tuna han reunion project angin ankal mek zela Westlife aron kirle ani bere